Kirari aryamye hasi, Kimota arakomeza aragenda. Sasa Eli tanga centre imbere za Nzinga Nzinga igitego cy'ikipe ya Rayon Sport gitsinzwe na Joachim Ojala. Igitego ku munota 38 Joachim Ojala zabaye ngombwa ko bateranyiriza, barahamagara Rayon bati nyabuneka tugira icyo dukora. Joachim Ojala atsinze igitego gisimbura cyishyura icyatsinzwe n'ikipe ya Al Hilal. Rayon Sport kimwe, Al Hilal kimwe. Perezida Rayon Sport arahaguruka, perezida Ferwafa arahaguruka. Ngubu buryo rero umupira kwa Ganijuru bawukozaho umutwe. Nzinga akina umupira, Nzinga arazamuka ashyira mu mitwe. Ojala idatsinda igitego, free header. Umusifuzi ati Joachim Ojala akoze ikosa, ahubwo umusifuzi ntiyamenye ibyabaye kuko Joachim Ojala Nzinga yarafite baro. Igitego rero 1-1. Umusifuzi we ntiyabonye ibyabaye, ntiyamenye ko mbere ko Joachim Ojala akina uyu mupira yabanje gukubita umukinnyi w'ikipe ya Al Hilal. Abo rero ni abareyo bose barahaguruka bacana amatora.